Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 3 апрель 2022 жыл Қарақол мал базары. Сіздерді қойлардың басымен таныштырмақчымыз. Орозыңыздар қабыл болсын. Кеттік ланна месе. Баштайлы қойдың басымен таныштырып. Бүгін мал көп екен. Қой абдан көп екен. Assalamu alaikum. Қанша қозды қой бәке? Қозы қанша бәке? Қанша? 11 дейді. Assalamu alaikum. Sizdeki қанша? 11? Assalamu alaikum. Қоздар қаншадан бәке? 8'den bu var. 8'den erkek urgaç. Urgaç 8'den. Қаншадан бересіңдер? Allah seni. Қанша айтын да? Assalamu alaikum. Sizdeki қанша ма қоз? Kozu. Erkek urgaç. Sizler kaç jigitler? 14 erkek urgaç. 14 deydi. Qo'y көп ekan. Qo'ylar qanchadan? Assalomu alaykum. Qancha? Tak, urg'achi 18, bular 20 dan ekan, ichkilar. Qo'chqor qancha? Ota. 26. Qo'zli qo'y qancha aka? 12. 12 da turadi. Assalomu alaykum. Qo'ylar qanchadan akalar? Koyulur 25'ten ödü. 25 dan öydü. Araşan qo'y. 25 dan öydü deydi. Bulch? 50 qo'chqor. 25 dan öydü buni. 50 deydi. YouTube'da. Ay kamanda gördü. Assalomu alaykum. Qo'zlar qanchadan bo'lsa? 52 dedi. Erkek urg'achi. Erkek. 12 dan ekan, erkek. Qimmat ekan bu mal. Qo'zi qancha? Assalomu alaykum. 8 erkek urg'achi. 8 deydi. Echkileriniz qanchadan sizniki? 3'ü, qo'yingiz-chi? 3'ü 6 ming deydi. Qo'y 10 ming ekan. Assalomu alaykum. Qo'yingiz qancha? 11. Qancha bo'lsa berasizlar? 10 bo'lsa beraman deydi aka. Maldın ko'pi. Tuğanlar bu mal o'ta ko'p ekan. Qo'ylar qanchadan? Assalomu alaykum. 12'den biraz. 12'den ha? On 12'den deydi. Assalomu alaykum. Qo'ylar qanchadan? Qo'zlar. 8'de. Bular yoshlari. Erkek urg'achlar va 7'den deydi. Qo'y qancha do'st? 17 ve Qo'chqor va Qo'chqor ekan 17 deydi. Qo'y qancha? Assalomu alaykumlar. Qancha? 15 e? Urg'achi erkek mi? Urg'achi 15 deydi. Qo'z qancha aji? Qo'z qancha? Qaysi molar bu? 6,5 da odam. Ekoni ve? YouTube'ga tartib ko'rasan. Ha, o da. Ekoni 6,5 emas, biri 6,5. Mernos qancha akasi? Qo'chqor ve 12 deydi. Sachlar. Assalomu alaykum jigitlar. Qo'zni qo'y qancha? 13 be. Qo'z erkek urg'achi. Assalomu alaykum aka. Tekenga qancha? Emas, echki. Echki be. Egisi bo'lgan echki, uloqlari tegmaydi. Qanchadan? 6,5. 6,5 be. Tuğanlar bugün mal sütüne koyukken de
Қошқор қанша атасы? Ассалаумалейкум. Қой. Қой бе? Қанша да атасы? 22 берем. 22-ге. Байланған оқшайды? Қанша байланар? Уже 2 жаш бар. 2 жаш болып қалды. Рахмат, содаңар болсын, Қой қанша? Ассалаумалейкум. 9, Сіздікіч? 13, Қанша бұл? 9, 13 дейді. Ассалаумалейкум жігіттер. Мериностар қанша? Мериностар. 14-тен, Түш бересі әлі? 13 жарымдан, 13 жарымдан дейді. Байлар бүгін көп екен түстеттің отырғандар. Қойыңыз қанша атасы? Ассалаумалейкум. Бар тең бе? 5-өн оптом қанша қарайсың? 6-дан. 6-дан, Ай, ғана. Қошқор қанша? Ассалаумалейкум. 60. 60, Бұларчы? 50-ден өйді. 50-ден өйді, Арашандар, Темірлан еще уже. 60 дейді. Ассалаумалейкум, бұл қанша? 30 лira. Қошқор бұл? Ерік, байладың біле? Қанша байладың бұны? Yarım yıldan biraz açtı. Жарым жылдан, Өлі семіріп тұр, 30-да отасың ба, Hava sürüşüyor. Сүшөз дейді. 30 дейді туғандар. Çılık sayımız eкен, Самас папа, қозыңыз қанша? 8-ге, еркек ұрғач. Сіздік қанша? Ассалаумалейкум. 6-дан берем. Еркек ұрғачлар. Қошқорлар қарағаншы туғандар. Дүтініне көріп тұр қойып жүрген, Ассалаумалейкум, қошқорлар қанша байке? 50 мыңнен бе? Бар тең бе? Мына құлақтар ұзын екен. Қарағаш. Алаққаным мені тең ғой дейм, Бұл емне порода байке? Арашандар бе? 50 мың дейді. Сер қанша жігіттер? Ассалаумалейкумдар. Қоз қойларыңар. 14-12 бияқчы қоз қоймен. 10, Туғандар біздің YouTube каналына қатталған ұмытпаңыздар. Онлайн скул YouTube каналы.